Hrvatski sam branitelj, dragovoljac, koji je s 18 godina otišao u Domovinski rat. Prošao sam gotovo sva hrvatska ratišta. 1995. godine ranjen sam 3 puta u jednome danu dok sam spašavao svoje ranjene suborce. Iako sam se fizički oporavio, obolio sam od PTSP-a, od posttraumatskog stresnog poremećaja. S 23 godine prisilno sam završio u mirovini i počeo sam tražiti sebe i svoje mjesto u društvu. Ali mi to baš nije polazilo za rukom, jer nije postao učinkoviti način rehabilitacije u to vrijeme i tražio sam modele kako da se oporavim zajedno sa svojim suborcima i nije nam bilo lako. A ovo su priče o veteranima koji su uspjeli unatoč traumi koju su proživjeli tijekom Domovinskog rata. Ranjavanje, gubitak najmilijih, logore. Pronašli su modele kako danas uspjeti u društvu. Tijekom rata 1991. veliki broj umjetnika odlučio je otići na bojišnicu obraniti domovinu. Stvarno nismo mogli slikati, nismo mogli raditi u silnim tim situacijama koje su bile oko nas, sa tim svim scenama koje smo svakodnevno u medijima bili zatrpani i odlučili smo se da se organiziramo u jednu jedinicu. Zapravo je početak bio negdje tamo u kolovozu 1991. kad sam ja imao dosta dobru ideju da skupim prije svega hrvatske književnike u jednu četu koja će ići na frontu i boriti se za Hrvatsku. Međutim, pisci su ovako dosta ljudi u godinama i slaboga zdravlja, pa ih se nije skupio dovoljno. Rekli smo, idemo i mi. Mi smo isto domoljubi, rodoljubi ili kako bilo ko. Javili smo se, uglavnom sve je bilo dragovoljno. Ko je bio sve u ekipi, nekako u onoj organizaciji kad je to započelo? Moram napomenuti da je tu veliki udio su imali književnici na čelu sa gospodinom Hrvojem Hitrecom koji je poslije postao i dozapovjednik naše jedinice, čete ili poslije satnije. Čitav rujan i po početak listopada skupljali smo oružje tamo gdje smo mogli nabaviti opremu i slično. Hrvatsko narodno kazalište u Udruženju dramskih umjetnika i tako dalje su se formirali i s tim jedinim pravo sam uzeo pravo da ja odaberem ko bi mogao ići u vojsku. Ne može ići svatko. U prvom nalezu se javilo preko 700 ljudi, neki emotivno, koji su već bili starci, koji su bili bolesni. Gospodine generale, u čast godišnjice osnutka satnija hrvatskih umjetnika postrojena je i čeka da izvršite smotru. Izvolite. Glavni stožer se nije složio s tim da pokrivamo svi zajedno jedan dio fronte, nego je ideja bila da pokrivamo čitavu Hrvatsku. I tako smo onda podijelili Hrvatsku na sektore koji po prilici odgovaraju i operativnim zonama i po 10-15 ljudi je onda išlo u istočnu Slavoniju, zapadnu Slavoniju, Banija, Lika, Dalmacija i tako. Bila je ideja da kud će satnja, jedinica hrvatskih umjetnika, 140 umjetnika ići kao formacija na frontu. I došlo je iz vrha da nemoguće, da može se desiti svašta u ratu, da na jednom ostane i glavni grad i Hrvatska bez većine kulturnih djelatnika.
Bio sam plesač suvremenog plesa, slobodni umjetnik, preko 30 godina. Mada u mirovini, Drago Asić se aktivno bavi svojom velikom ljubavi, glumom. Da probam. Beba je moja dugogodišnja prijateljica tu iz komedije. Malo mi je bilo ispočetka, dođem tamo, dečki su već svi i onda jedan, nažalost je pokojni, već 1991. izgubio glavu na jednoj akciji. Kad su ovako malo smo pričali, ja kažem, evo došao sam i ja, doveo sam malo umjetnike da vidimo kako to izgleda, to sve. On kaže, veli, bitno je da si ti među nama. To je meni bila jedna satisfakcija. Jer znate, malo je bilo umjetnici, pa sad mi imamo puške, imamo sve, ali smo takve su zapovjedi da mi više radimo ove moralnu podršku, snimamo, organiziramo nekakve varijante. Prva ratna predstava koja je organizirana u Gospiću, kazalište Jazavac. I onda je bila je dojava kako se sve moglo saznati. Oni su saznali da mi dolazimo i u tom momentu mjesto gdje se trebalo održavati predstava je bilo granatirano. Ali imali smo i mi dojavu da će to tako biti, pa smo odgodili na neki način predstavu. Ipak smo je održali u sred centra Gospića, sad je to Centar za kulturu i Pučko učilište. Održana je predstava, išli smo po vojnike, po naše prijatelje, dovozili ih na predstavu i vraćali ih natrag. I sve to uzbuna je bila stalno. I to je bilo, vidjelo se da je taj moral onda na jednom velikom nivou. Jer čak je to bilo malo suludo. Sad voziš grupu vojnika, pukne granata, izgubio se ono osnovno, jel? Jer oni su svi raspoređeni, oni su svi na položajima. Ali i zapovjednici i svi su to sa obje ručke prihvaćali i onda je normalno u eteru na Radio Gospiću, mi smo održali predstavu, ne možete nam ništa u tom smislu, jel? Mi smo sa puno emocija dolazili među njih. Osim toga, mi smo im nosili određenu vrstu i pomoći. Nekad je to bila pomoć u onim čisto intendantskim poslovima, uniformama, cipelama, majicama, toplom odjeću. Nekad je u hrani, nekad je bilo u cigaretama, ponekad čak i u naoružanju, koliko smo uspjeli nabavljati. Prema tome, mi smo bili jako ponosni da možemo biti s njimi i znam da smo uvijek bilo teško kad bi odlazili od njih. Znam da su nas se veselili i da smo se teško rastajali. Stvorili se mnoga prijateljstva i sa mnogim ljudima, ja se sjećam da smo jedan put u Stonu cijelu noć proveli sa jednim dečkima koje su tu noć išli u akciju. Neki se nisu ni vratili, bilo nam je sutra jako teško. Smijem malo ja kis poslušati, možete, što vidim da nešto miješa. A što biste vi sa s tim kistom?
Pa ja sam mislio potegnuti malo dva, tri puta. Ne, Zašto? to vam ne dozvoljavam. Pa onda biste sutra, danas, preksutra ili kaj ja znam, kad ta slika se dođe u prodaju ili eventualno postigne neku vrijednost, tražili autorska prava. Pa je? Recimo kad bi dolazili umjetnici koji su bili mega popularni, recimo kao Žarko Potočnjak. Žarko Potočnjak gdje bi se god pojavio, oko njega bi se stvarali grozdovi ljudi i naravno da je Žarko vrlo lijepo ih je znao zabaviti, ali je Žarko znao izvući iz njih neke podatke koji su nama bili bitni. Uvijek su govorili, ba kaj vam nije lepše doma bit, pa gledat ovo, sve ovo bi vidjeli i na televiziji, kaj morate doći tu. Pa je rekao, ali ne bi vama stisnuo ruku, ne? Žarko je znao izvući podatke da li imaju dovoljno hrane, da li imaju dovoljno odjeće, da li su opremljeni, imaju dovoljno minucije. Sve ono što smo mi, što je jedan tako na specijalnom zadatku, glumačkom, je mogao izvući iz njih izvuk koji mi smo dobivali nekakve informacije koje možda ne bi dobili zapovjednici. Recite, vi ste ovako jedan od najstarijih Dubrovčana koje ovog trena možemo vidjeti na Stradunu. Recite kako se vi osjećate? Ja, vrlo slabo. Zašto? Zato što prvo svega srčanica bolesnik, a drugo ti uđu, lećela mi je u sobu kako se zove, granata. U vašu sobu je uletila? Slučajno sam ja bio, pošao u Morovcu, poći u zahod i ona razmišlja, te eksplodiralo, prozor, sve odnijelo, plafon, sve je to galerično razmite. I ja se spasio. Znači vas je spasio zahod? Jes, tako je. Eto, barem nekog. Hvala najljepša. Žarko Potočnjak, legenda hrvatskog glumišta, a i kao dragovoljac Domovinskog rata uvijek je bio poseban. Imao ona ne anegdota, nego kad smo bili gore na Sljemenu, ali to će ti možda Žarko najbolje sam reći. Kad smo bili na Sljemenu, on jednostavno se priključio tigrovima, srce je bilo jače i on je otišao s njima. Neki moji prijatelji iz Tigrova, koji su se upravo vratili iz Marinaca, su me zamolili da dođem na Sljeme u njihovu bazu, da malo dečke razveselim, ispričam 2-3 vica jer su imali dosta poginulih i tak. Situacija je bila dosta loša. Ja sam došao na Sljeme i bio neko vrijeme s njima, onda su mi rekli, gledaj kad si već tu, daj odi s nama malo i do Novske. Pa ja rekao, a dobro, kad je tak, može. Jel nemeš ovako u civilu, moraš si obući uniformu i tak. Pa rekao, imam uniformu ovu iz svoje umjetničke jedinice. Dobro, nema problema, imaš bombu, nemam, evo ti 2. Koliko metaka imaš, jako slabo stojim, evo ti 2 okvira. Jesi kad pucali snajpera, nisam, evo daj pucaj, u Novskoj buš pucali iz Olje. To je ono doba je to bilo, čak smo, malo zapovjednici su bili ljuti jer normalno čovjek ode, on se nije usudio ni javiti tad u tom momentu. Ja nisam bio tada prisutan, ali mi je Hitler prenio informaciju. Ja sam bio jedan od zagovornika da se mi podijelimo i idemo po jedinicama. I onda je Hitler išao na nekakav razgovor sa Tuđmanom i onda je rekao, jeste vi normalni, veli? Pa jeste vi normalni? Pa kad mi uhvate jednoga Potočnjaka morat ću dati 25 ljudi za njega. I tak je to išlo, useli u 2 autobusa, prošli smo tu po Savskoj, građani su nam mahali, to neću nikad zaboraviti, i pljeskali dok smo išli. Došli smo u jedno mesto koje se zove Husain i to isto neću nikad zaboraviti. Spavali smo u dvorani škole, a iznad pozornice je ovako ogromnim slovima pisalo živili mladenci. Tu sam imao 2 dana obuku. Moji prijatelji, a zbilja su me izgazili po 18 sati dnevno i jedno jutro, zapravo jednu noć, negdje oko 2 u noći, diš se, idemo akcija.
i krenuli smo u jednu diverzantsku akciju duboko, oko 10-11 km u neprijateljskom teritoriju. To je završilo vrlo krvavo sa dosta mrtvih, ranjenih. Jedno od opasnijih druženja je bilo kad smo išli u Dubrovnik sa patrolnim čamcima u cik zore ili kad smo se vraćali, kad su pucali na nas, kad smo se bježali između elafita dok se otvorila sa kopna paljba na nas. To je uvijek, dok si tamo nije te strah, kad se vratiš imaš proljev. To je ziher, to je tak. Kao dio umjetničke satnije, teatar Ad hoc je po cijeloj Hrvatskoj izvodio predstave, točnije gdje god su se mogli probiti na bojišnicu. Da, mi smo sad od Ad hoc teatrom i našim kabareom prošli zapravo sva ratišta. Igrali smo predstave i probijali se jedva kroz okupirane teritorije Hrvatske da se dočepamo Šibenika, Sukošana i tako dalje i tako dalje. Ali ja samo hoću reći da meni kao ženi, kao glumici ili nekom ko nije uopće očekivao u životu da će se dogoditi rat, je bilo jedino besmisleno raditi bilo što drugo nego se priključiti i prijaviti ako treba puškom u ruci odbraniti svoju jedinu domovinu koju imamo. I za mene nije bilo druge opcije. Jutro si pucao, borio se tu, kao se branio se ono sve, a popodne gledaš predstavu kao da je sve normalno. Niko nije nijednom odmahnuo rukom i rekao pusti me, vidiš da mi je glava u torbi, a vi sad tu skačete po pozornici. Ne, obrnuto je bilo. Oni su to prihvaćali. Pogotovo neke recitale, ovako domoljubne pjesme što su pisali. I onda su i oni počeli donositi nam neke svoje pjesme, priloge i tako. Mislim, to uzajamno je bilo jako dobro. Popio, drago mi da te vidim. Meni drago da tebe vidim. Vidio sam te neki dan u novinama, govorim, a Bože moj, sačuvaj mi moga popiju. A ja kad čujem da si ti ovdje u Dubrovniku, onda kažem sačuvajte mog đelu. Kako si proveo ove dane? Ostao sam ovdje, a mogao sam poći, jer mi je ovdje srce i duša. Ja sam ovdje rođen na Stradunu, dijete peskarije i Straduna i Prijekoga i moje mjesto ovdje. I ostaću ovdje do kraja. Imao sam zadatak, to mi je bila obaveza, zadatak od stožera da snimam naše postrojbe, da snimam po mogućnosti prve linije fronte i da snimam sve naše organizacione sustave koji su bili vezane uz vojsku. Udruga Satnija hrvatskih umjetnika aktivno djeluje i danas. Zadnja, najfriža stvar je što godinama sudjelujemo u predstavama koje se održavaju povodom Dana branitelja grada Zagreba. Jedan od važnih projekata za povijest je monografija udruge. Tu su navedeni svi umjetnici koji su se tad prijavili. Čak možemo reći, evo s ponosom imamo jednog generala iz našeg satnije, to je gospodin Ivan Tolj, koji je bio pjesnik, književnik. Stanite! Jesi li ti zapovjednik ove vojske? Jesam.
Ja sam Gašpar Arapić, zapovjednik te vojske i on zaustavlja bitku sa dogovorom za dalje. A tko je kolega? Kolega je Gubec Beg. Pokloni život tim ljudima što još su tu, da ludo ne poginu. A ti ćeš biti stražar. Dobro, samo stojim, ništa. Samo stojiš, držiš helebardu i čekaš moju zapovjed da ga vodiš u tamnicu. Ti li si taj? Podanici neka bježe, što ih volja neka čine. A što se pa kralja tiče, na stubicu, u okove s njime. Zbogom, braćo, pali smo. Ali za slobodu proklijat će njeno sjeme, a plod će dati kap krvi svaka. Dakle, oni prijatelji koji su poginuli, što više u životu možeš dati. Evo, imao sam jednog krasnog dečka u Tigrovima, zvao se Žuža. Dogovorili smo se točno kad završi rat koju birtiju ćemo razbiti. Ja sam otišao, razbio sam jednu čašu, ali njega nije više bilo. Kako onda umjetnik treba imati nekakav svoj mir, a kad doživi traumu, kako dalje stvarati? To je kod mene dosta dugo trajalo i ja sam se trudio raditi neke druge stvari koje nemaju tu tematiku, ali mi je vrlo teško išlo. Htio sam zapravo ostaviti trag, likovni trag onoga što sam doživio kroz taj Domovinski rat. Plus ove grafike koje se zovu Lica rata, što prije izbacim iz sebe, da bi se oslobodio na neki način taj grč koji sam imao u sebi, koje sam nosio proživljavajući sve što sam proživljavao kao umjetnik u Domovinskom ratu. Ja sam imao sreću jer ondašnji ravnatelj Gavele, Ivica Kunej se zove, on je naslutio da sam ja bio duboko unutra i da mene jednostavno treba sad okupirati maksimalno. Ja sam najedanput počeo raditi ko sumanu, tako da ja jednostavno nisam imao vremena niti bilo s kim pričat, niti mislit više na rat. A to mi je dobro i došlo zapravo. Da, apsolutno, da. Jedino sam očito bivšu ženu vjerojatno gnjavio tim pričama. To je tako, tu negdje mora izaći van. Bilo nas je od Nuštra do Dubrovnika na svim frontama sa sviju strana napadnute Hrvatske. Zašto se o nama nije čulo više ljudi, među kojima naravno ima vrlo velik broj poznatih umjetnika, te bi njihovo moguće zarobljavanje bilo srpskim zlotvorima dobra propaganda, a i mogućnost za po njih uspješne razmjene. Poslije, međutim, bilo i drugih razloga. Naše snimke pa i eventualni zapisi mogli su otkriti štošta o položajima Hrvatske vojske i općoj situaciji, te smo ih dostavljali isključivo glavnom stožeru, a ne javnosti. No to i nije najvažnije, nikakvu veliku medijsku popularnost nismo mi ni željeli. Mi smo jednostavno bili hrvatski vojnici, možda sa specijalnim zadaćama u psihološkom smislu, prije bih rekao u moralnom smislu, a ono što će se u umjetničkom smislu jednoga dana dogoditi, a već se i događa, to su slike, kipovi, knjige, svjedočanstva iz prve ruke o Domovinskom ratu i njegovim borcima. Mi smo dokazali da je hrvatski umjetnik i nadalje dio hrvatskoga puka, a ne od njega odvojena elitistička kasta. I da zajedno s tim pukom moramo dijeliti i dobro i zlo, i sreću i nesreću. Svih tih ljudi, a naročito moram reći od Slavonaca, puno sam naučio i o životu, i o prijateljstvu, i o druženju, i evo, i o tome kak zapravo čovjek kad se rodi morao bi biti sretan do zadnjeg svojeg trenutka.
Kada su Winstona Churchilla pitali koliko da režu dotacije umjetnicima s obzirom na financijske poteškoće u ratu, on je jednostavno odgovorio: a za što se mi to onda borimo? Dakle, umjetnici su svjedoci jednog vremena koji putem svojih umjetničkih djela ostavljaju neizbrisivi trag u vremenu koje su proživjeli ili koje se desilo. Ne? Veliki broj umjetnika koji je bio u mojoj satniji se u tom smislu već izrazio. Skupljali smo Simbu u kutiju na konzolje. O duši smo bijeloj njegovoj naklapali, kao da smrt nije poput kolinja. A sivo je bilo, pa mi je na pamet palo kako možda Bog nebeski gore, od duša šije jedra, sklapa ih nakon rovova i mene i pamti kao kositrene jarbole na suncu dok bonaca ljulja obzor. Dunav je sada sigurno kao ulje, rekao je Darko. Mraz se kotrljao preko Vuke i ruke su nam zaudarale na zemlju topliju od neba, na sirutku Simbine krvi u uzmicanju. Glava mi je kao hodnik, rekla sam, premda me nitko nije pitao za glavu. Nisam znala kako ću iz nje izbaciti sve koji njime tumaraju, kako ću ušutkati buku kad se okupe svi i stanu vikati. Igrom slučaja, ili je tako baš trebalo biti, ja sam se zatekla baš ovdje, ispod ove breze, s najlonskom vrećicom punom eksera i šarafa. Budući da smo mi studenti kanili raditi molotovljeve koktele i priručna eksplozivna sredstva za obranu protiv oklopne sile i neprijatelja. Zapravo tu sam konačno donijela odluku da je to. Da je vrag odnio šalu i da ako se nećemo braniti, neće nas biti, pa sam odlučila pristupiti Zboru Narodne garde. Ubrzo nakon toga Ivana Šojac se prijavila u HOS, jedinu postrojbu u koju su je uzeli kao vojnika, a ne kao, kako kaže, kuhačicu kava. Kada je otišla na bojišnicu, Ivana je imala 20 godina. Pa prosječna žena misli da zna puzati. Zapravo nema pojma, jer prosječna žena ima tendenciju dizanja stražnice u zrak i tako sam ja na jednoj našoj vježbi koju smo imali. Dakle, vježba je bila osvajanje šumarka i trebalo se spustiti više manje neprimjećeno niz jedan nasip i strčati se u taj šumarak i osvojiti ga. Ja sam krenula puzati, naravno stražnica me je bila u zraku, na što mi je zapovjednik počeo vikati: mala, mala, prvo ćete upucat u dupe. I tu sam naučila puzati. Dakle, onako priljubiti se uz tlo. Tek sad sam svjesna koliko smo hrabri bili i koliko smo ludi bili. Svaki normalan, racionalan čovjek bi umro od straha, pokupio krpe i otišao. Ali ovdje je bilo dovoljno ludo hrabrih ljudi da se obranimo. Oni su ostali ovdje ne zato što su mrzjeli nekoga, ne zato što su htjeli nekome zlo, nego zato što su čuvali svoje. Zato što nisu htjeli dati ovaj grad nekima koji su nacrtali mape nekih velikih država. Smrti se doista nisam plašila. Smrti sam se počela plašiti a posteriori, nakon svega, kad sam postala svjesna te smrti. Bilo me je strah amputacije, gubitka jednog od udova, ali najveći strah je bio strah od zarobljavanja i silovanja. Osobito nakon što sam vidjela snimke obdukcije naših pripadnika Zbora Narodne garde koji su izginuli u Dalju, koji neki od njih su bili ranjeni, teško ranjeni u trenutku kad su ih zarobili. Nad njima je došlo do teškog iživljavanja. Nakon toga zapravo je istodobno, što je paradoksalno, do nevjerojatnih proporcija narastao i moj bijes i moj strah.
I tu sam zapravo onako stala, odlučila da nema predaje, da se treba suprotstaviti tome. Ovdje su iza mene na kuću i ispred nje pale 3 rakete višecijevnog raketnog bacača popularnog VBR-a. Ja sam na biciklu ostala u šoku, nisam uopće stigla reagirati, baciti se na zemlju, bilo što. Okraj mene, s druge strane, je bio popularna zastava, stojka, koja je bila potpuno izrešetana, meni nije falila dlaka s glave. Iako sam osjetila te šrapnele koji su letjeli oko mene, osjećala sam da su vrući, iako je to možda nemoguće, ne znam. I onda sam ostala u šoku. Gospodin koji je tad živio u ovoj kući izašao van s rakijom, pitao me je li sve u redu, ja sam rekla sve u redu. Ja sam bila malo od žbuke i od crepa. Donio mi je rakiju, ja sam trgnula štamplicu rakije i otišla do prve crkve, do crkve Svetog Josipa Radnika, gdje sam doživjela otkrivenje, obraćenje, instant obraćenje, jer zapravo u tom trenutku shvatiš koliko, ne znam, eto, prst Božji odluči hoćeš li živjeti ili nećeš, jer mogla sam ostati ovdje ležet. Pa ja sam u trenutku imala dojam da između mene i mjesta gdje su se dogodile eksplozije, gdje su pale te rakete, da je stajalo nešto glomazno, čovjekoliko, ali krilato, koje je imalo raširene ruke i nije dopustilo da me išta od tih šrapnela pogodi. Stvarno sam imala dojam da je tu neka prisutnost koju nisam mogla i dan danas ne mogu opisati. Tad sam shvatila, dakle, da je život prolazan, odustala od svake oholosti u životu i dan danas, jer nikad ne znamo kad nam je posljednji udisaj i posljednji izdisaj. Nikad ne znamo kad ćemo izgubiti sve darove koje smo dobili rođenjem, jer niko od nas nije ničim zaslužio. Ni sluh, ni dar pisanja, ni govorenja, ni slikanja, ni viđenja. Sve smo to dobili kao darove. Jednostavno sam zapravo zahvalan za taj trenutak, jer nažalost ljudi tek blizu smrti shvate ono važno. Jednako kao što starci na samrti nikada ne žale zbog pogreški koje su počinili, nego isključivo zbog stvari koje nisu ni pokušali učiniti. Tako se ja trudim živjeti život do daske, što se kaže. O qual funestum avenimento tutti negombram cupo spavento. Nakon rata Ivana je otišla u Belgiju gdje se udala i studirala francuski. Kada se nakon 8 godina vratila u Osijek, dobila je stalni angažman u zboru osječkog HNK. Rođena buntovnica je naravno prije operne karijere pjevala i u punk i rock bendovima. Ja sam čudakinja koja ne odustaje od ružičastih naočala. Danas Ivana radi u Osječkom Hrvatskom narodnom kazalištu kao urednica kazališnih izdanja. 3 njena teksta su do sada izvođena na pozornici, a 4. se priprema. Lipa si Tena, rađena po motivima Tene Josipa Kozarca, je najdugovječnija, a Unterštat u režiji Zlatka Svibena najgledanija predstava Osječkog HNK. Nakon rata nisam dugo pisala. Pisala sam jedino pisma mami iz Belgije u Osijek. Duga pisma. Nakon rata sam zapravo poprilično slikala. Nekako mi je to bilo lakše. Lakše izbaciti. Slikala sam rukama, prstima. Nisam koristila kistove. Nikada. Trebalo mi je 8 godina. 8 godina da počnem pisati. I onda je onako krenulo poput bujice i od tad ne prestajem. Zapravo imam ravnotežu i čistim si glavu, čistim si um. I mene ponekad obuzmu ekstremne
emocije koje su sklone narušiti ravnotežu u ljudskom tijelu. Ali ja ih onako metem van. Nisu dostojne toga. Život je veći od tih nekih stvari. Mislim da mi je to dosta pomoglo. Kad smo se prvi put sreli, Ivana je dobila informaciju kako će njene 2 knjige, Unterstadt i Jom Kipur, postati dio obavezne srednjoškolske literature. Jom Kipur je Ivanin prvi roman na temu Domovinskog rata. Nisam htjela prerano početi pisati o Domovinskom ratu koji me se izravno ticao jer sam se bojala prevelike subjektivnosti. A i sad sam se, 24 godine nakon svega, morala boriti sa vlastitim emocijama. Hrvatska je evoluirala u nešto prilično morbidno. U nešto zbog čega se ja danas pitam kako je roditeljima koji su izgubili djecu u ovome ratu, kako je gledati taj preokrenuti svijet. Talog koji je postao zapravo nekakva elita, koji je postao krem de la krem društva. To je sigurno bolno, to je strašno. Međutim, s druge strane, ja nisam netko tko šuti. Imam privilegiju da pišem za časopise, za novine i govorim istinu. I mislim da ne treba dizati ruke i odustajati. Najlakše je odustati. Najlakše je dići ruke od svega. Trebamo prosvjedovati, trebamo tražiti svoje, trebamo tražiti pravdu, istinu. Ne dopustiti da loši pobjede, da loši ukaljaju ono što je dobro. 1991. sam to radila puškom, a danas nastavljam perom. Zbog partizana ti nemaš svoje familije namen, zbog njih i zbog tog tvog Tita. A nagradu je dobila predstava Unterstadt. Za svoje zbirke poezije, pripovjetke i romane Ivana je dobila mnoga priznanja. Njen roman Unterstadt, koji govori o tragediji 4 generacija žena osječkih Švaba, dobio je nagradu Ksaver Šandor Đalski, Josip, Ivan Kozarac, Fran Galović i najviše državno priznanje Nazorovu nagradu. Razdoblje dok sam bio u osnovnoj školi mi je bilo malo čudno, naravno. Kad god bi se pojavila u novinama, ali bila me to i razrednica moja vidjela, pa bi bilo, jo Luka, vidjela sam ti mamu, pa mi to bilo malo čudno sve ukupno. Ali i kasnije ja nju isto tako najprije gledam kao mamu, znači ona je meni prvo moja mama i kod kuće gledam svaki dan, obitavamo zajedno i tek mi je onda zapravo pisac i neka poznata osoba. Evo, kod nas u kući svi traže pozornost. Pas, kornjača, djeca, ja. Eto. Svi smo željni nježnosti i pažnje. Obaveze ubacujem i prijevod i pisanje svojih stvari, i pisanje za kazalište, i pisanje za novine, ali pišem za 2 novina. U sve to Ivana ponovno upisuje fakultet i nastavlja školovanje koje je naglo prekinuto ratnim zbivanjima. Jako malo slobodnog vremena. Moji prijatelji, zahvaljujem im jer mi dopuštaju da me ne vide po 2 mjeseca, a i dalje se smatraju mojim prijateljima. Znaju koliko radim. Do neba sam im zahvalna jer ja sam s njima svima u srcu neprestano, ali ja sebi nemam vremena odvojiti sat vremena za kavu, 2 sata za šetnju. Ono malo slobodnog vremena koje si uhvatim posvećujem djeci. Ja mislim da njima trebam posvetiti najviše vremena. Ja po svojoj mami ne vidim apsolutno nikakvu zapravo traumu. Jedino nekad kada se sjeti tako nekakvih suboraca svojih prijatelja, nekoga ili ako je neko nazove od bližih prijatelja, onda malo zaplače, ali inače na to ne pokazuje. Što se PTSP-a tiče, mislim da su zapravo umjetnici povlaštena vrsta. Nama je dopušten nam je taj ventil.
Mislim da je mene pisanje spasilo kod PTSP-a. Ja sam zapravo sve te svoje demone koji su mene opsjedali, a opsjedali jesu, izbacivala kroz pisanje. I mislim da je to sjajno. Neke stvari koje se nikad ne bih usudila reći možda nekome, psihijatru, psihologu, bližnjemu, sam obličila u treće lice i izbacila van. Ona je ta osoba, ta jedna jaka ličnost u mom životu koja mi je moralna vertikala i moj uzor u životu zato što se zapravo izjednačila sa svim muškarcima koje ja poznajem. Je moguće biti sretan? Zašto ne? Zašto ne? Samo što trebamo i mi biti spremni. I mi često sami miniramo vlastitu sreću. Moj život sa Ivanom je bajka. Ja s Ivanom mogu biti glup. I uživam u tim našim glupim temama o umjetnosti, o književnosti, o svemu lijepome. Nikad nam nije dosadno, jer uvijek jedna tema otvara drugu. Mi smo se na neki način našli kao trgovci nostalgijom. Ja skupljam stvari, ja prodajem stvari, Ivana izrađuje takve priče i ljudima daje tu jednu čaroliju. Jednostavno njene priče, ako čitate Unterstadt, to je kao da vam jedna čarobna prašina nostalgije na vama. Vi živite sa tim ljudima, vi ih osjećate, vi sa njima plačete i vi se sa njima veselite. To je Ivana Šojat. Mislim da je Juro od samog početka znao da sam bila sudionica Domovinskog rata. Jer ja to nikada nisam skrivala, to se dalo uvijek iščitati iz svih mojih javnih istupa, čak i kad baš nije bilo poželjno deklarirati se kao branitelj u javnosti, kada to nije bilo pomodno. Pa to da je Ivana braniteljica, to je i bila jedna od prvenstvenih stvari koja me privukla, osim toga što odlično piše. Mislim, njen duh sam pročitao preko Unterstadta. Jer čitate knjigu i autor je unutra. A pored toga, ta žena da je imala tu petlju 1991. otići braniti svoj grad, svoju zemlju, ja još danas ne vjerujem da imam tu sreću u životu da imam takvu ženu. Hvala ti. Mislim da je ljubav zapravo najvažnija od svega u životu. Možemo sagraditi dvorce na oblacima, možemo proputovati cijeli svijet, možemo kopati do središta zemlje, ali bez ljubavi smo jadni, šuplji i prazni. Zato se smatram sretnom što sam pronašla ljubav. Ja sam i dalje ratnik. I sada ratujem s nečim opasnijim od mača. A to je pero. To je riječ koja šalje poruku, koja može dići ljude u pobunu, koja može ubiti ljude u pojam. A najgore je ubiti čovjeka u pojam.